Estudante husi pre-escolar Morisfon hamutuk sentu di jaseti sei halo graduação e haloron ronlu resinen fulangne. Tambane husi sekolah opera dia ko inan amang estudante nune seremonia refere bele lao dia. Informação ne hato husi coordenadora pré-escolar Morisfon primeiro Domingues Beatriz da Cunha BSTL Kuartane. Nyedihan graduação ne laos buat phone tambah kadatinan labarik sirane be mak pasau na ba zero bot tengki halo graduação no inang amang estudante mak sei sosa ropa ba graduação nien. Ya labarik 117 aku gradua ba graduação para ensino básico. Agora, preparação a mi tinandane, a mi kahapon ko bon gobyerno na lisensa ito to graduação kami ko to graduação mo ko. Nebe ami solusi nito ina amasira para itu sila hakarak semua itu gradua tambah tintina ina gradua na itina na labala antang sila para sila na klasik na sila semua sambot opa graduação sila na klasik na para hanisan kami banner tidak fotografi apa takaba sebenarnya hasilnya diploma. Neduni husi sekolah serviço hamutu ko inang aman hodi halo preparação ba graduação ne rasik. Jacinta Siqueira, STL News.